Novogodišnje rezolucije su iste skoro svake godine. Ne dao Bog da dođe do toga da se fiziološki rastvor obični stavlja nekome od naše porodice u infuziju koja previše košta. Da nam je porodica na okupu, ali ne preko Viber kamere. Da ne bude dug i mnogo hladan i skup januar. Pa da nam se čuvaju i psi i lutalice i da nam sijaju trgovi. Žurke koje organizuju kompanije treba da zbliže zaposlene, budu motiv za nove podvige i 13. platu, naravno, zasluženu. Komparativ vam neće dati informaciju gde će naši odbornici iz opštine Kumanovo ići na proslavu ove godine, ne zato što ne zna, već zato što je važno ovo koliko i prošlogodišnji sneg. Ili čekajte, jesmo li uopšte imali snega prošle godine? A šta će se slaviti, dragi naši? Mukotrpni rad pauk službe, nove fontane u Sokolani, bekaton pločice na ulici 100 i nešto. Ili ipak trivijalna, ali ne i nedostižna, nada za uspešniju Novu godinu. U Kumanovu ove godine neće raditi novogodišnji bazar na Malom trgu kod Doma kulture. Iako su drvene kuće koje se koriste za prodaju ukrasa i poklona kojima upravlja javno preduzeće Pazarišta bile postavljene, one su posle nekoliko dana uklonjene sa trga. Prema izjavi direktora ovog preduzeća, Gazima Kadrijua, potpisani su ugovori sa zakupcima svih 15 drvenih kućica, koji je trebalo da ih koriste u periodu od 7. do 31. decembra, ali je za manje od 2 dana opština odlučila ipak da povuče saglasnost za njihovo postavljanje i uklanjanje u najkraćem mogućem roku. Nakon izrade akcionog plana, tezge se nalaze na stočnoj pijaci, a uplaćena sredstva će biti vraćena zakupcima. Kadriju, kao i zvaničnici iz opštine, smatra da stanari nisu ispoštovali potpisani ugovor, odnosno da su neki od njih počeli da postavljaju improvizovane metalne i drvene tezge na kojima su, osim novogodišnjih čestitki i ukrasa, takođe prodavale odeću i obuću i slične proizvode. Direktor smatra da je trebalo omogućiti zakupcima da odlože neprimereni sadržaj i da im daju rok da to učine za dan, dva. Međutim, opština je odlučila da ekspresno poništi odluku o postavljanju tezgi, jer ugovor, kao što smo čuli, nije ispoštovan. U međuvremenu je počelo novogodišnje ukrašavanje gradskog trga. Dekoraciju izvodi javno preduzeće Parking Kumanovo, a koriste se ukrasi koji su kupljeni prošle godine. Во тек е украсување на големиот градски плоштад со украсите кои ние ги набавивме минатата година. U toku je uređenje Velikog gradskog trga ukrasima koje smo nabavili prošle godine, a nastavit će se i uređenje Malog trga. Inače, od veća opštine Kumanovo obezbeđeno je 3 miliona dinara sredstava. Javno preduzeće je raspisalo proceduru i završilo je i mislim da ćemo se sa novim i starim ukrasima uklopiti u predstojeće novogodišnje praznike i atmosferu. Po potrebi veća i predsjednika opštine biće dodati novi ukrasi, tako nek to ostane mala tajna za najmlađe i za sve građane opštine Kumanovo. Mislim da će biti lepo uređeno. Ove godine ćemo se fokusirati na 2 trga. Kao što ste videli, prošle godine Kumanovo je iznajmljivalo ukrase. Taj novac je otišao u vodu. Sada ih kupujemo da bi u interesu građana ostali u vlasništvu opštine Kumanovo. Mislim da svi treba da vodimo računa o ovim ukrasima, jer su oni ukrasi za građane. Ovom porukom želim svima srećne novogodišnje i božićne praznike sa puno sreće i zdravlja u novoj 2024. godini. Ako se sećate, poštovani, opština Kumanovo 2021. godine nije obezbedila novogodišnje ukrase za grad, što su kritikovali građani koji smatraju da imaju pravo da osete novogodišnju atmosferu.
Voda iz gradskog vodovoda, kao i voda sa česama u selu Projevce, ispravna je za piće, obaveštavaju nadležni iz Centra za javno zdravlje. Međutim, deo sela u severoistočnom regionu koja nisu priključena na vodovodnu mrežu ima neispravnu vodu, pokazuju analize Centra za javno zdravlje. Zvaničnici preporučuju da se ove vode, u kojima se najčešće javlja bakterija Escherichia coli, ne koriste za piće ili kuvanje. Водовод доставува секогаш исправна вода до граѓаните на Куманово. Значи, Vodovod uvek isporučuje čistu vodu građanima Kumanova. Uzorci vode se svakodnevno analiziraju u filter stanici, a mi to radimo svakog ponedeljka. Imamo merna mesta na kojima uzimamo vodu i testiramo je, tako da uvek imamo zdravo ispravnu vodu za piće. Stoga građani ne treba da se ustručavaju da slobodno koriste vodu za piće. Uz vodu u Projevcu takođe svakog meseca uzimamo uzorke, te sa stanovišta mikrobioloških analiza i sa stanovišta fizičko-hemijskih analiza, ona je bezbedna i građani treba da je slobodno konzumiraju. Što se tiče seoske vode, imamo program. Svake srede pokrivamo veliki broj mernih mesta, testiramo vodu jer je to seoska voda, neprečišćena, nije dezinfikovana, pa najčešće uzimamo uzorke iz škola, sa javnih česmi, od privatne kuće. Velikim delom vode su ispravne, ali ima 1%, zapravo oko 20% ima vode koje nisu zdravstveno ispravne za piće. Često imamo pojavu fekalnih bakterija kao što je Escherichia coli, koja je patogena bakterija koja dovodi do teških zdravstvenih problema. Ukazujemo na to, zovemo škole, institucije, obaveštavamo ih i savetujemo koje mere da preduzmu da svi budu bezbedniji. Sednica Veća opštine Kumanovo, koja je trebalo da bude kratka, efikasna, produktivna, kao i sve prethodne u ostalom, po našem ukusu pretvorila se zamalo u pijacu. Tromesečni izveštaji javnih preduzeća bili su na dnevnom redu, zatim manje statutarne promene. Jedino što su prevaziđene su bile administrativne prepreke kako bi Dom za stare mogao da pokrene projekat za zbrinjavanje starih lica u Domu za stara lica. Predloženi program Fondacije za kulturu bio je po nekoliko tačaka predug, predstavlja je u stvari puno gubljenja vremena, skoro 6 sati. Zatim bilo je mnogo zloupotreba na delovnik od zarabota, malo nekulture, kako od savjetnika, tako i od direktora javnih preduzeća. Posle 2 cele godine mandata i dalje nepoznavanje poslovnika za rad, nepročitani materijal, mešanje suštinske rasprave i savetodavna pitanja. Razočarenje ukratko i primer kako se to ne radi, ali bit će još jedna sednica. Ne gubite nadu, poštovani gledaoci. Važnije tačke su pred građanima. Recimo, budžet za 2024. i svi programi kao što su razvojna infrastruktura, kultura, sport, urbanizam, socijala. Gde će se odbornici zabavljati ove godine i o čijem trošku, jeste li razmišljali? Komparativ ekskluzivno saznaje. Veće opštine ima novca za reprezentaciju, po tender ili ne, još uvek ne znamo, koji nije utrošen i smatra da su se odbornici toliko potrudili da zaslužuju jednu bogatu večeru o trošku nas građana. Na odborničko pitanje čime smo zaslužili, predsednice, da pirujemo o trošku građana, predsednik Đorđijevska mudro je odgovorila: meni je bitno koji broj prijaviti u jednoj od 2 gradske kafane i ko posti od vas. Trivijalnosti poput ko pije, a ko plaća nisu toliko važne. Nova godina je, dajte dogovorite zabavu i meni dajte samo broj. Evo nekoliko brojeva za vas, stradalniki iz gradskog veća. Za manje od 50 godina, odnosno do 2070. godine, u Makedoniji će biti skoro 1,2 miliona stanovnika prema nedavno predstavljenim projekcijama Državnog zavoda za statistiku. 15. decembra. Ako se uzme u obzir podatak sa popisa stanovništva 2021. po kome u zemlji živi 1.800.036 ljudi. 713 ljudi znači da ćemo se za manje od
5 decenija smanjiti za više od 500.000 stanovnika ili za 35%. Ovakve prognoze su prema jednoj od 7 varijanti projekcije Zavoda za statistiku, koja se smatra najrealnijom varijanti sa srednjim fertilitetom, koja uključuje hipoteze srednjeg fertiliteta, pada mortaliteta i promenljivih migracija. Ova varijanta predviđa da će se broj stanovnika stalno smanjivati, pa bi, na primjer, 2030. godine u zemlji bilo 1,6 miliona stanovnika, a 2035. godine 1,5 miliona. U 2020. godini broj siromašnih bio je preko 20%. To su građani, naime, koji su imali 100 i manje denara dnevno za preživljavanje. Svako takozvano zabavno predstavljanje izabranih zvaničnika u ovom kontekstu će se smatrati u najmanju ruku neukusnim. Živeli! Uz svesrdnu pomoć Branislava Nušića i Ivana Ivanića, tačno pre 120 godina na Veliku Gospojinu, formirano je čuveno udruženje čuvarki tradicije i dobrotvorstva našeg naroda, Kolo srpskih sestara, za koje su pomenuti književnici i diplomate sastavili prvi statut. I tada, kao i danas, društvo je funkcionisalo na osnovu dobrovoljnih priloga i od početka bilo samostalno u odnosu na sve državne i društvene institucije. Osnovne odlike ovog udruženja bile su i ostale da je to patriotsko, humanitarno i kulturno-prosvetiteljsko društvo. Većina članica za vreme Prvog svetskog rata svoj patriotizam iskazala je učešćem na bojnim poljima u dobrovoljnim bolničarskim misijama i slovile su za oličenja borbe za mir. Humanitarni rad srpskih sestara došao je do izražaja po završetku Velikog rata, kada su 1919. osnovale Dom invalida, kroz koji je prošlo oko 4000 onesposobljenih ratnika kojima su pomagale da savladaju neki zanat, krojački, abadžijski ili obućarski, kako bi sa hendikepom nastavili normalno da žive i izdržavaju svoje porodice. Njihova humanitarna misija ogledala se i kroz stipendije, plaćena letovanja i redovnu mesečnu pomoć za ratnu siročad. Prilikom širenja prosvetiteljstva i kulture, sestre su blisko sarađivale sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve. Istaknute Srpkinje organizovale su kurseve na kojima su polaznike besplatno obučavale o pismenjavanju, pravilnoj ishrani ili higijeni življenja, a osnivale su i razne sekcije na kojima se negovala i čuvala naša tradicija. U Domu Kola srpskih sestara u Beogradu 1927. godine osnovan je i mali univerzitet, na kome su predavale tadašnje najuglednije ličnosti iz nauke i kulture. Kako za politiku svedoči nova predsjednica beogradskog dela Kola srpskih sestara Danijela Krunić, citirajući Isidoru Sekulić, koja je sav imetak zaveštala ovom udruženju, to je bilo vreme kada su žene bile ljudi, a ljudi nadljudi. Krunićeva ističe da se udruženje i danas na isti način finansira, zahvaljujući ličnim prilozima članica i donacijama, a deluje sa istom humanitarno-patriotskom i prosvetiteljskom misijom u skladu sa sloganom "Sve što želite da ljudi čine vama, činite i vi njima". Delatnost dobrotvorski usmerena je na decu bez roditeljskog staranja i ometenu u razvoju, materijalno ugružene višedetne porodice, stare, bolesne bez rodbine, izbegle i raseljene iz svojih domova. Promocija knjige Zapisi iz Makedonije Milutina Stančića, našeg prijatelja iz Srpskog kulturno-informativnog centra Spona iz Skoplja, dogodilo se u Beogradu 5. decembra. Evo šta je između ostalog književni kritičar Arbutina rekao o Stančićevom jasnom izrazu, o duhovnim algoritmima makedonskog prostora i vremena.
Milutinov stil toliko eksplicitan i toliko jasan i toliko gorak, istini za volju, ja sam se nekako i bunio protiv toga, protiv tog nekakvog kukanja na nas, kao nekakvu generaciju koja to nije sačuvala, međutim Milutin je zaista u pravu. To zaista i jeste tako, jer moram da vas podsjetim, ukoliko se ne sećate, a kod nas Srba, a to smo mogli na kraju da zaključimo iz ovog odlomka i na kraju iz cele ove knjige, sećanje je malo kratko i porozno i ne traje predugo. Znate li gde je započeo obeležavanje memorijala o Prvom svetskom ratu? Svečanošću u Srpskoj akademiji nauka. Tu se nisu dešavale te bitke, ovde nije kajmak čalan, znate, ovde nije bakarno gumno, ovde nisu ti događaji kao jedan centralni deo. Ne zbog toga što nisu mogli da se dese u Makedoniji, nego zato što su sve manje imali tamo gde da se dese. O tome, naravno, Milutin Stančić piše u ovoj knjizi, o tome će, naravno, mnogo bolje i svakako pozvanije govoriti i profesorka Jasmina Ćirić i Muharrem Bazdulj, koji još nije stigao, nadam se će se pojaviti. Međutim, za početak, a kasnije ću dodati ukoliko bude prilike i ukoliko predugo ne odužimo, pre svega poštujući vaše vreme, zbog čega ova knjiga ovako izgleda, znate. Sada bi jednom uredniku koji se dugo vremena i koji je svoj kratak i dosadan život potrošio baveći se uređivanjem tuđih knjiga, mogla se zameri što ovde, recimo, ne postoji nešto što bi možda bio tekst o knjizi, o čemu se ovde radi, šta je to autor hteo, zbog čega je to uradio i zbog čega nije uradio to što je hteo. Međutim, onoga trenutka kada je Milutin odlučio, i naravno, ja protiv toga i niko od nas u redakciji nije imao ništa protiv, da ovo bude naslovna strana knjige, onda sam smatrao da tu nema šta više da se piše. Da tu nikakav tekst ili nikakvo moje upadanje u ovo nebo iznad Kajmakčalana ne dolazi u obzir, zato što bi samo po sebi bilo jedan onako pomalo vandalski čin, pokušaj da se neko koji je u nekakvo istorijsko pamćenje srpskog naroda došao kasnije iskupi time što jednostavno možda pripada onom delu naroda koji dovoljno ne brine o svojim memorijalima. I još nešto samo za početak, a posle ću dati reč profesorki Ćirić. Znate, imate jedan narativ koji se sve češće pojavljuje u savremenom srpskom političkom govoru, ako to tako uopšte možemo nazvati. A to je da, recimo, da je Makedonija srpska od 1912. godine. Ako život i egzistenciju ili ontologiju postojanja jednog naroda posmatrate kroz te aksiomatske stvari, geografiju, političku volju, promenu ravnoteže sile na jednom prostoru, mogućnosti ili administrativnu upravu, da to možda jeste tako. Ali čiji je taj narod ovaj? Kome taj narod pripada i kojim se imenom on zove? Upravo taj narativ koji je našu stvarnost, našu ontologiju, naše nacionalno biće pretvorio u jedan demografski algoritam je doveo do toga da iz takvog jeda, iz takve gorčine, iz takvog suživota, budući da Milutin tu živi, jeli, i on je svedok svega ovoga, dolazimo do osipanja naroda, dolazimo do tragova, dolazimo do jednog teškog zaborava koji je istovremeno naša nacionalna osuda.
Sa tenderom za reprezentaciju za novogodišnju proslavu koja je daleko veća od onu za Lepu Brenu i 4 osobe, neki će savjetnici opštinskog veća ove godine jesti ribu ovde u Kumanovu, a oni koji ne poste će otidev u Vranje bez laganje. Mi ćemo se slikati u prelepim kočijama na velelepnom trgu bez irvasa, jer je Deda Mraz odlučio da mu irvasi ove godine rade online od kuće.